Igikombe cy'isi mu mwaka wa 2026 abakinnyi 10 bazakurikiranwa cyane kurenza abandi. Ariko bamwe mu bakinnyi babiri b'umupira w'amaguru bazwi cyane ku isi bashobora kuba bagiye gukina umukino wabo w'igikombe cy'isi cya nyuma. Abo ni Lionel Messi, umunya-Argentine w'imyaka 38, akaba ari umukinnyi wa Inter Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Cristiano Ronaldo, umunya-Portugal w'imyaka 41, ukira Al Nassr muri Arabia Saudite. Abakinnyi 10 bakiri bato nka Lamine Yamal wo muri Espagne, Kylian Mbappé wo mu Bufaransa bashobora gusimbura abakinnyi bakuzwe, ariko hari n'andi bakinnyi bashobora kubaka amazina yabo mu buryo buhanitse muri iki gikombe cy'isi kizaba kigiye kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Muri iyi nkuru turabageza abakinnyi 10 bazakurikiranwa cyane kurenza abandi mu gikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Kizakinirwa mu mijyi 16 kandi kirimo amakipe 48 azakitabira. Ariko mbere yuko dukomeza n'iyi nkuru, reka nanjye gusuza naragushimira maze gukanda subscribe ku Hozo TV. Gihe tugiye kubona muri iki kiganiro ndi turu. Mu myaka ine ishize, Qatar Messi yayoboraga Argentine itwara igikombe cy'isi ndetse anatera ikirenge mu cya Diego Maradona, icyamamare cy'igihugu. Messi yagize intsinzi ikomeye cyane mu mupira w'amaguru, atwara ibikombe bikomeye by'amakipe cyane cyane ayo muri Barcelona n'igikombe bye bwite nk'umukinnyi. Kuva yarangiza igikombe cy'isi muri Qatar, yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ajya muri Inter Miami, ikipe ikomeye muri Major League Soccer. Yegukanye igikombe cya MR umwaka ushize. Naho Cristiano Ronaldo, uyu ni umukinnyi wa Portugal, agiye kwerekeza mu gikombe cy'isi nyuma yo kuyobora ikipe ya Al Nassr muri shampiyona muri Arabia Saudite ku gikombe cya shampiyona y'igihugu muri uyu mwaka w'imikino. Yinjiye muri iyi kipe ku mugaragaro mu Kuboza mu mwaka wa 2023 ku itariki 12. Iki gikombe cyongeye ku rutonde rw'ibikombe bya shampiyona hamwe na Manchester United yo mu Bwongereza, Real Madrid muri Espagne na Juventus yo mu Butaliyani, ndetse n'ibikombe 5 bya Champions League, 4 hamwe na Real Madrid na kimwe na United. Ku myaka 41, inyota yo kugaba ibikombe no gutsinda agahigo nk'ikimenyetso kimwe kigaragaza ko atazagabanuka. Inyota ye izarushaho uyu mwaka ku gikombe cy'isi kuko kiri mu byo ataratwara, ndetse Messi benshi cyane bavuga ko abiri mu byo marushanwa. Ronaldo na Portugal bari mu itsinda ririmo Leopard yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umwe mu mikino yitezwe cyane mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Naho Kylian Mbappé amaze igihe kinini cyane afatwa nk'umukinnyi mwiza ku isi nyuma ya Messi na Ronaldo. Hari abazavuga ko uyu rutahizamu wa Real Madrid yamaze kugera ku bintu bikomeye cyane nyuma yo gutwara igikombe cy'isi mu mwaka wa 2018 no gutwara ibikombe byinshi, ariko ntaratwara igikombe cya Champions League cyangwa Ballon d'Or. Afite amahirwe menshi cyane yo kwegukana Ballon d'Or y'uyu mwaka, igihembo gihabwa umukinnyi mwiza ku isi ngaruka mwaka, niba ashobora kugeza Ubufaransa ku kindi gikombe cy'isi mu gihe azaba ari imbere mu gutsinda ibitego byinshi muri Espagne, ndetse akanayobora mu itsinda ibitego muri Champions League. Ousmane Dembele niwe yegukanye Ballon d'Or heruka, ubu akaba ari umukinnyi wegukanye igikombe cya Champions League mbere y'igikombe cy'isi. Ikipe ya Paris Saint-Germain yatsinze Arsenal kuri penalty maze yegukana igikombe. Uyu rutahizamu w'Ubufaransa yamenyekanye cyane kuva yajya muri Paris Saint-Germain. Mu myaka 3 gusa ayifashije kwegukana igikombe cya Champions League bwa mbere umwaka ushize ndetse no muri uyu mwaka w'imikino. Barcelona yaguze Dembele kuri miliyoni 173 z'amadolari mu mwaka wa 2017 nubwo atitwaye neza muri iyo kipe. Ubuhanga bwe bwagaragaye ubwo yerekezaga muri Paris Saint-Germain. Erling Haaland, uyu rutahizamu wa Manchester City, agiye gukina irushanwa rye rya mbere rikomeye mpuzamahanga nyuma yo guca agahigo ko ku rwego rw'amakipe. Haaland y'imyaka 25 azwiho gutsinda ibitego byinshi muri Champions League na Premier League, kandi yamaze kurenga agahigo ka Messi ko gutsinda ibitego mu buryo bwihuse cyane.
Norvège isa nkaho idahagaze neza mu gikombe cy'isi cy'uyu mwaka, ariko ifite Haaland nk'umukinnyi uteje akaga cyane imbere y'izamu. Lamine Yamal, umusore ukiri muto cyane muri Espagne, yabaye icyamamare mu irushanwa ry'i Burayi mu mwaka wa 2024 nubwo yari afite imyaka 17 gusa. Mu ijonjora rya nyuma kubera imikino we uhambaye, yabaye umukinnyi muto kurusha abandi bose batsinze ibitego mu irushanwa ry'i Burayi ry'abagabo. Lamine Yamal yagereranyijwe na Messi, kandi Lamine Yamal akiri uruhinja yigeze gufotorwa ari kumwe n'umukinnyi w'icyamamare wo muri Argentine, Messi. Lamine Yamal ashobora guhangana na Mbappe nk'abakinnyi bashobora kuziba icyuho cyasizwe na Messi ndetse na Ronaldo igihe bazaba bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, kandi uko bazitwara muri iki gikombe cy'isi bishobora kongera impaka kuri iyo ngingo. Jude Bellingham niwe mukinnyi wo hagati hafi ya buri kipe nini yifuzaga ubwo Real Madrid yasinyaga amasezerano mu mwaka wa 2023 avuye mu ikipe yo mu Budage Borussia Dortmund. Yayoboye ikipe ye ku nshuro ya 15 mu gikombe cya Champions League ndetse n'igikombe cya Spanish League mu mwaka we wa mbere muri iyi kipe mbere yo kugeza Ubwongereza ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Euro. Bellingham ni umukinnyi mwiza nubwo ibihe bigoye muri Real Madrid. Azaba ari umwe mu bakinnyi bakomeye mu Bwongereza mu gihe igihugu kigamije kwegukana igikombe cy'isi kuva mu mwaka w'1966. Neymar niwe mukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi bose muri Brazil. Yatsindiye ibihembo bikomeye nk'umukinnyi kandi yatsindiye ibitego 79 mu gihugu cye arusha amateka Pele, ariko ntarageza Brazil ku gikombe cy'isi cya gatatu. Neymar ubu afite imyaka 31 y'amavuko. Yahamagajwe n'umutoza wa Brazil ku gikombe cy'isi ku nshuro ya 4. Bari mu ikipe ya Santos FC yo mu mujyi yavukiyemo, aho yasubiye muri iyo kipe yazamukiye mu mwaka wa 2025 nyuma y'uko amasezerano ya Al Hilal yo muri Arabia Saudite asheshwe, ndetse anatwara ibikombe byinshi ari kumwe na Liverpool, harimo n'igikombe cya Champions League n'ibikombe 2 bya Premier League. Ubwo yari kumwe na Misiri, yayoboye ikipe kugeza ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika inshuro 2 adatwara igikombe. Cristiano Balisque ni umusore ukiri muto. Balisque yasaga naho afite ubushobozi bwo kuba icyamamare gikomeye mu mupira w'amaguru. Yakiniye amwe mu makipe akomeye cyane ku Burayi, mu Budage, mu Bwongereza no mu Butaliyani. Atwara ibikombe bikomeye kandi nta na kimwe cyaruta igikombe cya Champions League ari kumwe na Chelsea. Ubu ari muri AS Milan. Uyu rutahizamu yazamutse cyane kandi azaba umukinnyi ukomeye cyane mu byiringiro by'umutoza wa Amerika Pochettino byo kugeza ikipe y'igihugu y'abagabo kure mu gikombe cy'isi ku butaka bwayo. Ni irushanwa rizatangira ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 rikaba iminsi 39. Reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro igihe kibagezagaho Dituru. Mukomeze kugenda mudushyigikira mukanda subscribe ku Ihozo TV kugira ngo tujye tubana amasaha yose. Ntimwibagirwe gukora share, like ndetse na comment. Ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze cyane.